Hey, Obofour. Hey, Reverend Obofour. Any Obofourba Andy. Mudi wa my Ghana. Hey, na Ghana kure da bi o no papa ne dia na. E di asemuni. Me mama kwa ba de ba attention TV so e mo PSA na natili na magi mekonya kese ese wo attention TV so. Onyame onye okese se wa subscribe channel na ma share ye videos na ma like ama na mo de mo comment ne so e twagu fe e de ma ye da ma se de bi e de bibi beto ha na mafa na je se mo hwe ne ekoso e wo man Ghana maka twa mo se attention TV so de e fa bibia enka mo e political aspect hey e de be fire mamo he baby entertainment e baba be hwiagu amamo na ye ba ne so wo awrade asem so ne prophet mo e betena se ne kese mo bia nsem je se o ma fire je se no an ye wo attention TV so e de mamo de bia e na ni sema e hwiagu ni de me dwe ho amenti ase je se I can't even think me ama dream sai bebre menti ase sem na je se I ma dream mu cheme Reverend Obofour and Obofourba Andy. Ade. Ghana modia. O my Ghana modia. Ekuroi modia. And the bia mama ya so kwa didie. Any way she say, they be say, Ade. It's too much. It's becoming unbecoming. Me try see and say nana de ne kwone say just menti ase o. It's Obofourba Andy. Just say no dia ye Reverend Owusu bempa no. Uti ati so yembe show because eh we dey anu odi yo ho ene de do dey aye ne papa no esin o man Ghana esu ne kudoi eh o debi anu o hia nkasa so why dey be wa stop me dey be police o e whole Ghana police Allah hey mo pani abeje ne bag mo pani a obeje ne bag jan nkasa we dey akwala ne oni edi ne papa no anu o hia anu ohio eye dressing o man Ghana kure you say me Ghana fo penfo ebinum de o manu tum na say anya sa ye ne Reverend Obofour ne de say ni gina bia wo hiniye wo man Ghana no ohia nkasa 31st ya ye ba abekoi eye me kan for God's Revelation Ministry e de ma aye Prophet Eric Kwesi entry eda anu na me kan for e de ama say woni ni mebo na woni nsum eye 31st baby awufre ababi ape ablekuma ka udu ablekuma ka so ubesi e wo Pentecost Junction wonya si wo Pentecost Junction akoso road na be se taxi rank bi e wo ho taxi wo ho e na moto nso e wo nti ka bia ape bia obetimi e de afa wonya tena ka ne ma wo ka tenso mpacho Messi e wo William Street driver no obesu papa number no na edi ehim e wo screen na say fe e de e mighty pick papa number no me say you need a prophet in your life without a prophet no brother sister me mama me papa wa bra boni be bibie wo ho because wunnim nyame ni mebi wo ha you commit yourself bo say na wo wonder we dey win come here ni say be nice are too late wa bra bono pe prophet say me kan for a prophet de amount ene anopai se woni papa mebom na papa enkosom 31st papa se o hwe de papa hwe ne de za no hwe ankasa so o so o hwe slam no ne slam papa ko hwe no he agogolosi market ana so ko hwe ne de ma mobi ana ko hwe no la pass menu mienu de yenim enti wa bra na fa wani be de be hwe de bi papa be ye ne niema de be afa na wo pa so nyima hinta wo abrabom no da de me se yentonchia papa be na ni nyina di aye de be e de acho na wo be bia wo be bo abrabo aye de be e de afa obi wo so de de bia na me ko abusua fie onya ko ene de na onu aba se nyima hinta wo ko na bibisi papa be ka chiro next time wonya we ye ne se wonya we ye ne se ati 31st bra na one papa emesom fe ebo ewra eye ensensem nu ma te se eye Reverend Obofour ene ne ba Obofourba Andy when ye akwala na nkasa na ni aye den wabunkam afa ne papa so ankasa we de no da be to dwane de anu o hye me kan obi si anu o hye ankasa mumienko te we de warning kwa da kan your last warning we de warning de just wa be jira ni se warning ni we de police wo nyina kan wan se wo de abese bom mumienko tie ni eye Obofourba Andy ede agu eye Reverend
Obofour so police wo nyina ntese ene e tournament wankasa ene we ye na wadoje ne we de mo mienko na mo mienko tie ye twie mo ankasa sebi osenya akom ne akom tete akom ne akom okuade akom na so ne akom kais obeti me dika court ma na won de pem de bia me ka se mo jimi mu nim nyansa mo jimi ade be friend audio obeti me post audio ba ko pe na wiase nyina tie audio ni bi ba nipa na audio ni fa na won mu yo te ase day each and every day nipa na beti me abekasa but who you okay so about audio ba ko pe adwene wo form sa adwene wo form sa so a ni pedua ne bre and we can make an officer if the man is down the body got tight ilele I go just simple me say enra Obofour Captain Planet the whole Ghana on the S of Panyini. We need free wa, we now throw Obofour of Panyina, Obofour record. Papa, baby, I'm crazy, Papa, I'm a name in Yamako Druni. I'm crazy, Papa, you do, Papa, her video, Papa, her link, Papa, her video, Papa, her link. Baby, I'm crazy, Papa is I'm a name in Yamako Druni. Obi a try dey bi ha mamen kan na me ka simbi I say komma dog nice ono bi na ekon ana say odidi me matam mame hwa dey bi ansam ba cho me bo why da roma okay ayo Peter Paradise and I got to say I'm very stupid. Oh, Peter Paradise. I don't know I'm going to video. I would na brown atem. Would na atem I catch and say on no Guinness bam to one sia. Want to mean video. And I'm a guy say oh watch our rastada. Oh bunko to jump papa ko go ntwe ja so just na mo tema ho. Me sign mama kwaba e de ba attention TV so painful eka asembe se nimu entimu aye de betete ontuma nimu entimu wa betete ontuma Reverend Obofour ene ne ba Obofourba Andy me de ne me ba kan de koma Obofourba Andy tobo na hun de wi a no papa ne be de be dele afa se papa ne ekra ema ohwe mpo na kai se wakotena ne na seda no matter what what the na juma se no wo yo wo de wonsem do aba be dress na kasa be kan se bebre but na metimi aka che wa ne se so far as wo na kwakotena se wakakodi ne na ase amana tete nko ade oyunu susu yusu anointing na ewo ne so ne wo sra no bi enti hu de wi a wono papa ne be de be de be de afa oma obibi ni kra na watonsuo ama wanom da so ma ohwimpo a ebi amonam papa o go tonsuo obenum wajibi say 10% po na wode ma wa that day no ebi anes komodo obro so pa enti kai bibi nenye bibia na obe de obidi echi won ya ode ama na wa stop police akọ ene say ene we de akọ ti say yi o etuo tutuo ne ayi adai akola ketua wa ma o men so say tobo why Obofourba Andy tobo na wo pre na obe jiwa ni so o man Ghana na o jiwa ni so a na obe say yes noko ankasa wo Ghana makra mu bu piesie na natiri na mbeje makonya kese o attention TV so that's ne mesade sample no abegu won ma biebie ne ambasa na yetwetwa ntese obia afa ne dia ewom na ye de abo obra makra